Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kakek nak. Iya Pak. Engkau seporan nah. Coran kok telasan setia tak bisa mulai. Arah apa cong? Jadi nah engkau banyak urusan Pak. Urusan apa cong? Kita bisa senggih sekecil lah ke urusan lagi cong. Tak sepolan kan tak bisa sengkei Pak. Ya Allah cong. Padahal bapak cek ngarep kaki mulai nak. Iya Pak. Tanpa ngetero pada. Engkau tromo liyah kamu tuh aja. Kan tak kerong kaki ke bapak nak. Ya salam pun lah tade. Telasan laku cong. Mulai. Tekasari. Seporan nah Pak. Engkau kan tak bisa mulai. Tak terlalu bolong-bolong ben bapak nak. Las telasan ngari ya. Telasan dia. Seporan nah Pak. Yalah dulu Pak. Cong. Halo cong. Cong. Halo. Ya Allah. Kita harap nak. Enggak kita bisa mulai. Belar muka. Kaki selamat. Tontong terpocul. Beri di sana orang. Mai Food tak kamu tuh udah Food. Tak bisa mulai engkau setia. Loh. Apa Food? Cik aku udah selesai. Tahu sa. Ya tang kelakuan sepe. Maki cao caan telasan. Tak nak PC sekali. Pas aku amon toron kamu tuh ke bapak. Mon tak bengi bapak apa. Food. Sao guna ada ring tua yang ngarep oleh di apa Food. Kena foto mulai dalam keadaan selamat, sehat. Bisa jalan cukup Food. Jadi mayu mulai. Mon kejana iya sa. Tapi engkau aroma satu dus ke bapak. Cao caan kok bede coba. Mulai las telasan. Pas tak bengi bapak apa. Ben tak bisa mempengaruhi tua. Pasti berkuat ah. Food. Laku telas ya. Masa kita kering tua telas ke sini. Kan ini sering tuh Food. Menibuk telas-telasan kan deh. Saya harap cuma apa lo benar Food. Tadi cewek saya sering tuh kalau benar sakerong kan apa. Ben boleh Food. Telasan ini setahun sekali ya. Belum tentu telasan sepekal dateng ria. Engkau ben kakian di kesempatan along-along benteng tuh. Tadi mumpung si beda kesempatan. Mayu hunaki sebaik mungkin. Iya saka. Engkau mulia. Engkau tak tega jeling ki bapak. Le deh iya Food. Mayu akan ben kok kamu. Mayu. Sambil siap ya. Mak, laku telasan. Biasa nang kowe melaki kelampiannya biaki mak. Biasa nang ko anak si paling bunga. Bila ingat telasan ingat dia. Engkau kerong mak. Kerong mau necake asaud. Ya kana pereng. Ya Allah, paling aki abdi nak sabaran. Saya ingat Nabi Ayub. Ben paling aki abdi nak iman. Akadi Nabi Sulaiman.
Malah abdi tidak bisa nerima pain kenyataan. Ya Allah, kenesir abdi ini ben kekurangan abdi ini ya Allah. Sepora aki kesalahan bantu sering tu abdi ini ya Allah. Anu aman. Cek nendang ni dul. Sim dul. Biasa tidak ada yang belanja. Ketelasan laku. Tok tanya aki sati jo pernah kelak pas tak nyampung sekali hari. Ya, apa tak lama jangkau deh ngocak apa boy. Tahu dulu panjang kaki. Yang kau mak sesar dul. Laku lah telasan. Sesar apa? Kalau kita tahu mana bahasa. Ibu ni dayan na dul. Pas Andre bulan setahun sekalian. Bulan paling suci, bulan paling mulia. Dua apa? Lagi sesar yang bulan tak lagi ke lamping raja. Mun kunang kuyan ku pati kepeke di dul. Ku tak mun lamba, mun telasan tak asalen tak kaya ketangis. Aduh, ku tak aja lah sering tandingan kake. Ya, apa cina kelampi anyar, sarong anyar. Munati pakun bucong ngak kaki dul. Medan badan mau cari man. Keniri ya. Siapa sih iri cikun nganji dul? Itu apa? Entah kan malah kelampi lah ke bela. Iri kau di noreng. Adul. Ngandeng soki ada tonggel. Ini wal. Di makaman dia tuh jelasin. Oh. Laku lah telasan cuman. Taiwan. Cek lekas itu yang. Padahal kuat terus telasan ki abid. Iya, makin kok bad. Terus napasan ki abid. Ya lah temu laku telasan. Pas jam angkot laku dia man. Ya bujang telas pal. Iya mengata lah telasan. Bunga polomban keluarga. Mun ngak sengkok man, ada remak. Jadi no sabar wal. Mun masalah sabar, insyaallah tarang ke orang. Yang kadang kok mikir, cek sayang tanggung tua beda. Mungkin tangga bungaan pada benar anak selain. Jadi no sabar wal. Jalannya apa badan? Keun pasan dateng, sengkok lah salah tak rokaroan. Apalagi laku letelasan. Mungkin cuma daripada rumah boleh. Mungkin hari letang nasib saya nggak hari. Ya Allah. Sepuluh nama kau pas acur hati kaki. Jadi ini tak apa-apa. Hilang kau kimo le man, lemah lempolan no. Iwal. Ya Allah. Cek juga mon Abdul 18 telasan sibuk ban kelampiannya. Mon roepal polan tak cereng ke sak seromelas. Bakal macam-macam yang senana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Alhamdulillah ya Allah. Malam telasan hukum. Saya nggak ketang kacau. Setelah sebentar aku mau tak mulai. Ya Allah, tak mulai aku kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir.
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan Alhamdulillah ya Allah. Tidak cek pungan dan merang asmana nanti kumandangkan. Apun aki hati-hati ni ya Allah. Anjing tak ada orang tua. Malar muka atau ikhlas dan maka bodohan. walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa 'azamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allah Alhamdulillah ki paringi depak kamu tuh. Sekarang kong saya. Iya Fud, udah pada. Mayo ambu ke rumah dulu sah. Wis Fud sekelangkong Fud purana malam ya. Iya lah mau tak ambu. Iya. Sekarang kong ya sebanyak ya. Iya udah pada Fud. Oh iya, lu nanti dulu Fud. Apa sah? Dan teh lah dulu. Ya re, belak kaki. Apa sih sah? Wis mari bisa yang kuit telasan biar laku. Siap repot sah tahu sah. Wis lah Fud, angke paretang sedekah Fud. Ya sekarang kong sebanyak ya. Iya, ingakin reng anyar kaki. Main kah? Iya. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lagi mau mulai nak. Iya pak, seporan nih. Tujuh dong. Kakek ngepring bapak cong. Belum ngecak tak mulia, ya sati berde Roma. Anja pak angko tak ngeprank. Camping kau eker-peker. Engkau pas tak teke, acili ngaki bapak. Pas telas ke tibi. Iya nak. Rambun lah tak ada. Terus pokok aman lah sebapak mengkaki tak mulai. Bapak beri ke pikiran kaki cong. Orang kaki ngecak tak mulia. Terus pokok aman lah se. Terlas itu senore. Iya pak. Salah setahun sekalian. Engkau pas tak teke tak mulia. Belum tentu tahun datang kok ki bisa bolong ban kaki. Kamu jangan ngaji kaki cong. Kaki ngarep bapak tak ada deh iya. Beni deh iya pak. Umur ya. Tak ada orang yang tahu. Yelah masuk cong. Di mandi. Pas istirahat. Kaki lesuk nih. Iya pak. Ini lagi ber. Alhamdulillah ya Allah. Tengah anak mulai. Mana akan ada lebot sekali. Ke rumah tawa sarong anyar are. Bu. Mi alap kelelap sarung dul. Biasa bos cilangkok. Minimal BHS dari mentelasan. Parta jeung kau kaki dul. Ini tak parta aja. Cukup mentelasan bi bapak Evendai. Ku tak mun kaki deh ya. Makan di reng tua tak salen ini. Ibas mangkan namun tandi dul. Dubas maksa aja hunang huyan. Ku tak sepenting soceh. Iya, lagi baca bacaan nggak aja ya. Tolong kata tentang di ongku. Iya dul goreng tandi. Ban mun ko pas nuraki kake. Ku tak nangkin maka di sape. Iya. Sama saya kebeli mau nggak kaki. Tak kelong molong daun bola baju.
Yalla dul mayu amun takbir na musola. Ini cakap aja kan, sama saya berembun kakek. Tuh boleh makan kada. Tak geger yang derajat na berembun kakek. Mai kana tak takbir nih ya. Lah, juga orang ipal jo, bareng kakek beda tak asalin lah. Lu macam aja ke dul. Kita nongguan dah kakek tak asalin. Ya, pemuncang ngocah macam isaran gidul. Cak ring kun masalah rambing. Aduh, minta akad mangkat dulu. Kang sorong minder, merapak ben sorong kakek. Oh, lagi ben ipal. Memang kat pal. Cak gini akiat dulu yang sombong. Maternya tinggal mancok sarong. Mulai burung saya telas. Akhirnya bos, sorong larang deh ya. Alhamdulillah ya Allah. Oleh sempurna telas. Demam jong. Minta istirahat dulu. Minta lesu ya. Anja pak, kok kayak takbir nak ke musola, ben kerong kana abdi tak tawan ketemu. Pak, kok seporan lah, makin kok mulai tak bisa diberi pak apa ya, ben tak bengi bapak apa. Allah jadi beker ya. Kan kaki bisa mulai. Bapak lah jadi bunga jong. Tahu pak, tang kelakuan dia sepeh, kok si nelpon juga, benikan tak muli ya, kempuan abah aroma setodus, pun mulai pas tak bengi bapak apa ke bapak. Nyata na jong. Ada ring tua ya, ngarep dioleh dari anak. Kan kaki bisa mulai dalam keberadaan beres selamat. Aja le oleh si cik raja namun ke bapak nak. Yalla kat mangkat saya takbir na jong. Jelang kok mangkat. Iya tuh. Ya Allah. Soleh di masa ke Petra. Abah mah kita Petra. Aduh. Semoga kak semak-semak. Kan toko kotor. Ki anan sabar ki sombong. Puran si Andi sarongannya. Ada tak temanku itu. Lek, oleh minta tolong. Nyoro-nyoro kak. Engkau benikan ro nyoro lek. Ken minta tolong. Seporan kak. Engkau ben kakek aku minta omor. Menderajat ikan sengkok. Anan siapa ge lek maaf tak derajat apa. Abah. Wala kan tak tahu kak. Cuma orang yang sarongan BHS ya. Derajat bisa teki. Abe, macam sombong gak kagak aran siapa ge ha? Cek begelan kak. Saat malam telasan. Aku kunjak sepora. Apa gua masuk orang kere-kere? Apa ya kak? Mi baperan. Cengkok kena gajah. Tani gajain sekali. Kalian gunakan apa? Untung malam telasan. Kayak benih malam telasan pan roms. Put. Kakek man. Iya. Kira datang bot. Kela, dah mak apa man, beres man. Alhamdulillah beres. Kakek bal beres bal. Alhamdulillah beres ya bot. Dem aja. Kamu sholat takbir nah. Maya bareng. Mayu. Dan mau kabar bawa. Alhamdulillah beres. Yang tuan kakek. Ada alhamdulillah beres kapi. Ya Allah. Dakar dia ngarah. Untuk diri yang tua. Tak keranca pun tak keberang bantah. Ya Allah. Kuna juna sing ngoni melese katang kodian. Pakuat aki hati-hati ini ya Allah. Astagfirullah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean Mas. Engki. Waselengki. Engki. Terus tanya Ustad. Abu tak langkong. Mana bisa mangkin dan gula tak nerima pertanyaan. Keng nerima Petra. Oh, ini ke pertanyaan gula berkaitan dengan Petra juga. Oh, mana bisa Kak Dinto? Oke lanjut. Beren apa? Oke. Makin Petra kenapa? Petra nih ke Mas mulai lambuk sampai makin bakun Mas. Menabi beras sekitar 2,5 kg. Menabi obeng sekitar 30.000 sampai 35.000. Oh, engki. Paling mudah mungkin tuh Mas. Engki. Sekelangkong, Ustaz. Engki. Sekelangkong melolo. Pulang nih nih. Nika coba dibaca. Apa nih Kak? Engki. Ya Mas Petra Mas. Oh, engki gula Petra nih kalian ki mon. Tuli pa keluar Mas. Ya, Ngireng. engki. Ngireng deer. Engki. Mana yang situ, Ustaz? Engki lah deer de badan. Pasti modal sekali Ustaz online nih. Ki ampun Mas, lasare Mas. Kenapa saya dan tos? Ada teh sosok gula. Oh, bang gula kan sekat. Kan kali 15 nih kan. Oh. Gampang dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampean Mak. Engki. Iki mana iki? Ki tak langkong kas lekas Ustaz. Iki. Kau udah terawet agak itu. Banyak ki. Punten kau udah sering nak foto kan. Oh, iki. Subhanallah. Ari berjekung nih Mak. Aduh. Iki pun beda nak itu. Kita oleh Mak mana berjekung. Sewajib ika Petra nih Mak. Engki makanan pokok sebenarnya negara. Gimana bekan tuh kan harus beras Mas. Sekak dintok. Iki kan pada beras. Engki maksudnya nih kan beras jagung nih. Beras jagung tak masuk ke makanan pokok nih Mas. Kan tuh harus beras pote. Iki kan pada itu erat. Abah pas dek rumah saya jelas kira. Jadi apa mantan jalur. Dan nih Mak. Sampian menabi Petra. Kau tuh beras pote. Oh tabo obeng. Selain ini kempon dan nikah. Iki ampun mana bisa panik kata keluarga ada. Oke. Burung sampai Petra Mas. Burung. Oleh tak. Nikah lu aja. Subhanallah. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
bal bagi budak tu. Jangan dipadlo ki burung. Seorang mantap ya boleh mah. Iya apa? Illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaki Gud. Bilis datang Gud. Kelak dul. Oh. Ni agak di sorong tahun saban buat siang kuy. Lu tak boleh hanya. Anjak dul. Sisapan ki ganteng tapi tak mele. Ben pole telasane tak wajib mele sarongannya. Chơi lo ngồi chả tak anji, maka tak lek balik bibir. Pagi mending nganggo teman lo ipal. Salah yang tuan tadu. Yang bina bawa coba. Ngan tani ada saat telas. Snus. Iya dul, gua sadar. Jengkau orang miskin tandi apa? Bun tandi ring tua. Apalagi aku yang nanya siapa tahu. Pak, cem apa? Pak. Cek kaki dul. Mun ngucak hormat toh. Tak mikir ke perasaan orang. Saya nggak cek balik boleh ya. Ya apa tak banyak kok dia. Lawis fal kaca ki di ngaki fantan Abdul. Ajo pikir nala kare ngare kere. Mun ngucak hormat toh. Jadi kau beri baca kepada Abdul. Kan kau nak sadar diri. Jadi kau cek nak ada enak dan pelantan diri yang tua. Lengak dia nak sebut ngodi. Tak pecah. Tak ada mana anak selain. Lawis fal kaca ki ngucak dia fal. Kaki pada ben kok. Mentelasan enggak dia. Kau tahu di kanak-kanak pulang saya kelebihan anaknya. Ben kau tahu di pulang ke anak-anak aku sarongannya. Kau ini pulang anak-anak bunga pulang penentuan. Sedangkan saya kau tak bisa. Aji ni cikgu saya iri. Saking tangan mak Odi. Mungkin tang nasib tak ingat dia. Pasang kopi bingung lekan tadi. Iya pal, kok tahu apa sih kerja kakek pal? Iya mun kok tibi, kok ki asukur, ki beda bapak. Yalah dari tanya, dan tak dinak sekecek. Alhamdulillah. Demak cong mak keluar boleh. Ah, cek kira nanti perlu sekecek pak. Dari di mana kakek pak? Dia nggak Petra cong ki bro cong. Ya Allah pak, oleh di masih ke Petra pak. Bede cong sekoni. Kok seboran na pak ya? Tak bisa beri ke kakek. Allah tak apa cong. Ceki kepikir. Aja apa cong? Ah, cek kelampi kena bagi na ripal. Mai bagi ripal cong. Ku tak kaki putuk iya. Anjak pak, engkau tak putuh. Betina pak kawan iker beker. Can kok tangodi lecek melas. Betina beda cuma melas sendiri sengko. Roipal. Salah tak andi yang tua. Bet kita andi apa-apa. Iya cong. Kaki mana ada. Akan cek ripal juga. Aja lebih melas dari kaki. Iya pak, ya lang kok keluar ya. Oh iya cong. Alhamdulillah ya Allah. Tangan lagi bisa mikir dan Far. Ya kelampi kelak kaki Far. Tahu sabut. Dia kau tak putus dia. Iya Far kok tahu. Kelampi anyar tak kira bisa membeli ke bunga anak kakek. Ben kok paham. Kelampi anyar ya.
tak kira bisa mailang kesusahan kakek. Tapi paling enje kalampiri bisa nutupin kekurangan kakek si dari luar. Mun esena ati kakek. Cukup pangeran ben kakek si tahu ceritanya ya. Sabar. Iya pun. Kelangkongnya.